whaatalo whātu I le nei vaianga o le aso o telefou o le au nanga le nei le si ufufonga o le lau mua I Wellington. O le tala mua. E iai vaianga o le whaalapo tonga o le au whau whale a New Zealand e la tau te langolangoina le fuafuanga le malo I le whaia leo se suenga alo ia o le maketi o mea tau whale. Peitai e manatu la tau ia o le nei sa I linga o le ale mawhai ona whaale leia ato toa ai le mau whaale tonu o loo iai nei I mea tau whale I tu tonu o New Zealand. O le mawa e o le taunga tā o mea fau whale, o whaalia o le mafuanga au tū lea o le matua taunga tā o ni whale fau e fia fau sia. O stasi le nei o folfolanga le pātia le leipa, sa whaia a o lumana iai le pālo te tele te ruai, I le lātou whaia leo se suenga o ili, I le mafuanga o le taunga tā o mea fau whale, mo whale eno nofo ai tangata I le tonu o le tunu. O le au fia fo I le neisa I linga, le tūlanga o iai company fau whale, pe o lava ia le tūlanga whaatauwanga o iai I le fausia o whale fau. O le whaalapo tonga tasi o loo iai e au fia iai le sosaiete o tangata whau whale e whaingoina o le Combined Building Supplies. E tusa ma leono se lau I o na sui awai o tangata ka muta whau whale, a to ai ma le tolus fulu o company e la tau te sapalaia ia mea fau whale. Sa whailo mai e le la tau pulesili le li swafa ia Mike Blackburn, o loo tau mawhai I le mea au pito sili e sa ili mai whafo ia mea fau whale tau whio lolo le tau. Aena ia taua, o le tasi a whaafita auli o loo iai le teimi nei, o le tau ngata leo le au mai au ia o loa mai whafo I waalele a toa ai mama a lalo. O te sema o le tausanga a sau, e te tau na o atu iai, ua maua se lipoti o le suenga o loo whaafoi le teimi nei e le komisi o mea tau pisinisi, le Commerce Commission. O Waikato le tu malo la tamai nei, le o atu I le iwa se 40% le a whai o la tu tangata ua whai atu I pui mua o le wha mai ko viti se fulu iwa. Pei ta isa a whai loa mai el mtanga luenga le sui fua malo noina, o loo te le pea se ngā luenga e mo mia o na whai I le waenga o le tunuu, ina ia mauti noa e vave o na maua uma, ia tangata mo le whai o la tu tui pui. O le awa udia le sa na o ai ia le Waikato I le iwa se 40%, mai o atoa I ai le se 10 o pulenga whaafale mai whaaitu malo po DHB ua latu au sia ia le a whainga. Whailo mai fo e whapea, ua o fo I le iwa se 10% le a whainga o tangata Pasifika o le tu malo lawa le nei o le Waikato ua uma o na whaio latu tui pui mua. E ui o le tūlanga le lei e na tāua mai se suisi nia o le DHB Waikato o Marie Monroe o loo tuli matai pea e I lātou ina ia maua le iwa se 10% o tangata uma e ta tau o na whaia o lātou tui. Sa ia tāua o loo tūmau pea o na maua lalo ia le a whai tangata Maori o whai tui pui o le wha mai e na o le valu se 10% le a whainga I le teimi nei. E mai o loo tau mwhoi pēa ina ia maua umala tau e au pito sili o na lamatia ngō fie le wha mai ina ia whaia o la tau tui pui. Sa wha au le wha iunga le vai aso ia le au nanga wha apitoa le si ufonga le lau mua I le wha asara lawina atu leo tu langa na o iai nisi o tau mwhainga sa whaia I Porirua wha pēa ma Lower Hutt mo le una ia o le whainga o tui pui o le wha mai. Sa wha o ngā ina ai I ia wha asara launga ia ala leo I lunga o te inga tele ma vave le si ufonga le lau mua. E iai le Facebook wha pēle YouTube a toa ma le app. O le astona I la e pei ona sila mai mo mai ia wha asara launga wha apitoa o Waitangi Rua I Porirua sa wha atina ai le polkalame na wha autu I le pui ngā o tangata uma o Porirua I sasae. Mai le ngata I o tātou tangata, ai sa wha pe fo iona ta tala lawa noa mo so stasi sa fia whaia so na tui. Na whaatasi ai lea polkalame le Minister o tangata Pasifika, le fio ngā pito sua William Sio, ai moise o le tamaitai whai pule o le tu malo mana o Barbara Edmonds, ai wha pe fo ia le tamaitai pule nuu o Porirua o Anita Baker. Ia mai sa to tele ia le mamalu sa whai o na maua lawa noa e whai ai o lātou tui o le wha mai. O le san nafi sa wha pe fo i o na wha tino I nai ia le whai ngau tui pui Lower Hutt.
ai o le tūlai lua i le ouli e o i le ono i le fiafi sa whaapitoa lea mō tātou tangata sa fia whaia o lātou tui. Na ngā lulue wa lua ai le wha moe le fionga pātele ma reko tufunga ma le wha le ono au lotu kātoliko Samoa le Hutt Valley whapea le au nanga wha le soifua ma lonoina o le Pacific Health Service i le Hutt Valley. Sa whaatasi e fōi mō le langolagoina o lea wha moe le wha aululunga o le Kalesia Kātoliko i Wellingtone ia Kātinali John Dew ai maise ai ia le minsta o tangata Pasifika ia au Peter William Sio whape fōi le tamaita i fōi pule o le tumalo mana o Barbara Edmonds ai maise o le komisina Silio Samoa i Wellingtone ma New Zealand atoa le fionga le asi papali i Scanlon whaapea malona hoi tua. E na ua fisilingia le sui whaasa lau o le si ufonga le lo mua o Mari Whai Valu le fionga le Kātinali mo sona whinangalo sa ia sao noa ti maiai i le tāua o le whaia o tui pui pui a wā le soi fua malo lo ina le lei o tangata uma. Sa wha mawhaina fo i le Kātinali le matua lango ina e le Kalesia Kātoliko e le ngata i Wellingtone ma New Zealand nei ai whapele larolangi atoa o le whainga o tui pui pui mo le saonga le mua tangata uma mai le wha mai. Na ia whaafitaia fo i le mamaru uma sa fiso soani ma lango ina le wha moe tā ua nafi. I whaamaunga pitolo ta mai o le wha mai le mtanga luenga le soifua maloroina na whailo mo iai e se lau wha iwa le a wha i o mai fau sa whaamauina i le tono New Zealand atoa ana nafi. O le toa waru se furu tono la tau ia o lo ta fia i le tono o le mai mo tonga fitinga e au fia i le to lima o lo o wa ia i le vaenga mo ngase tinga ina le ICU. E le e to iai se isi mai na wha popo i to tono Wellingtone ai tasi le mai fau sa wha mao nia mai le tono le tu malo le Hawke's Bay e wha pe o le tangata na sau mai au kilani i lungo se wha tanga na wha apitoa. O i loa po i wha maunga le mtanga luenga, o atu nei i le ono afe, valu se lau lima sifulu le a wha i o tangata ua maua maa wha ina le wha mai, talu o na amata o na pipisi, le vailusi o le Delta i lau whanua o New Zealand. Ai ua iwa afe, ono se lau ma le valu la wha inga ato tangata ua wha mauina, ua maua maa wha ina i le Koviti, talu o na amata la vea ai New Zealand, i le tausanga taluai. O le teimi nei, o le au liputia mai, o silia i le tasi le miliona le a whainga o tangata ua uma o na wha mau ia la tau telefoni wha vea ai ia le pasi wha apitoa mo tangata ua uma o na whaitu i pui po o le vaccine pass. O se tasi sa i le linga la tau mai nei, o manatu malangona o le au pālota na whaia i le company o le News Hub Read Research ua atangi o mai ai le whaau pea o na alua i lunga o le tūlanga langolangoina o le pāti po le vaenga whaau pawhai le Act. Le fōlinga o ia whaoa nisi o le au pālota sa langolango malosi i le pāti le National. O le taunu unga o le suenga pei o na whala o i tele o na pō, ua i loha i le sitia i le 10% o le langolangoina o le Act le au pālota. Tusa le whātesi ma le 1% ua si iti ai na i lo le tūlanga sa ia au kuso. Ai o le pātia le National na pa uifo i le 2% ma le 1% mai le mea sa iai. Sa i lo foi i lea suenga o le pāti a le Labour lea o lo tu nei le foi o le whainga malo le tunu e whāse fululua tesi ma le 5% le tūlanga langolangoina i le au pālota e le te le se swinga mai le whāse ful 3% sa ia i le masina o au kuso. O le vaenga le Greens e fitu tesi 2% tusa le tasi tesi ma le 3% na pa ui whai ai o pāti Maori whapele pāti le New Zealand First tu lai mai la ua i le tai 2%. A fua lai whainu mela pe ona tuina mai o lona winga a whai se pālota i le so le tunu e mautinoa le tu mau pea o le Labour ma le Greens i le whaatautai o le whainga malo ai o le pātia le Act o le a whaarua ina le a whai o na sui a hoi pule o le a o atu i le lua se fulu. Na poloka mo se taimi ia le wheo inga masani o ta vale i le awa ulia na nafi nisi a i te tele o New Zealand e pei o Wellington nei whapea ma au kilani i palau ma ta vale 4 wheelies a whaonga ina i se solo te te e lau hui whātu anga.
o le aunga o le te e whaasanga lea I whainga whaavai ma tu la whono le malo e au fi aile pulenga o le sua vai ma fuafuanga mo le whaasau ina o le sio manga ia e manatu lau hui whaatoanga o matua awha ina ai I la tau. O le whaalapotonga ingoa o le groundswell sa fuafuaina le nei solo te na amata I le itula tasi I lau auli. Sa manino mai I lau papa mahua sa tusi ai whaapunga na tau aveina I taamale o lea te le matua le talia e lau hui whaatoanga o le la fonga mo ta awale sua au e whaonga ina I la tau ngā luenga I whaatoanga a to ai foi ma le tau aveina e le malo o le pulenga o le sua vai. Pei taila Elena o le paulea o le whaalapotonga na whaiesa la tau te ana nafi. O le whaalapotonga whaalawao malo e ingoa o le Extinction Rebellion sa whaatino ina fo isa la tau te ai whaasanga la lea I le solo te le nei o le groundswell ma le au whai whaatoanga. I le lau moi Wellington na poloka ai e lea te ia le awala I le vao le Lambton Key ma le ala o le Molesworth Street I lumane o le maota o le Parlemene. Whaani manino le solo te le nei le Extinction Rebellion o fuafuanga le malo e pei ona te I ai le groundswell ma le au whai whaatoanga wa na o se vaenga I titi lea e mana o mia ona whaia a wa le puipuinga o le sio manga o le atunu o atoa. Whairo mai lai le groundswell e toi whaia leisi e la tau te e whape nei I a February o le tau sanga a sau le a whaia o atu iai e le I awe se alawa le malo I ana fuafuanga e pei ona mafua ai le la tau te e ananafi. To tasil tangata na malo I le Powerball e se fulu miliona ta lao le loto a New Zealand le whae unga le vai aso. Le nei tangata e mai le nuu o ta ranga e to tolu iai I la tau na manu malo I le sei o le loto I le po le astonai. Ia mai o la whainga ona na tupe no maua e se fulu tesi mo le tolu miliona ta la. O le to se fulu iwa I le nei o tangata ua la tau maua le Powerball o le loto a New Zealand I le nei tau sanga. Lua vai asa taluaina malo ais tangata I paroporomu I le whātesi mo le tolu miliona ai o ke topa na manu malo ai se ainga le nuu o pokino I la whainga mawa e wha se fulu mo le lua miliona ta la. E al whainga na nāle nei whaopoponga o telefau.